Okay gang, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari ni Mi nak pergi delivery kursi jati ni dekat rumah customer, okay? So siapa kata Siti Hashbag tak muat? Muat guys, okay? So, jom. Gang, Alhamdulillah dah sampai dah dekat rumah customer. So kita akan angkat kursi ni, masuk dekat dalam sana. Alhamdulillah kita dah settle hantar kursi jati dekat rumah aunty dan uncle. So apa yang Meet boleh katakan, Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Customer pun happy. Kita wrapping pun kita pakai selotip je guys. Saya tak ada modal lagi nak beli yang apa tu, yang tu lah, yang plastik tu kan. So pakai apa yang ada je, kotak, selotip. Yang penting barang sampai dengan selamat, tak ada cala, sebab kita hantar by kereta. Tak nak lah cala-cala kan. So dah settle lah semua, Alhamdulillah. Customer pun happy. Meet pun dapat sedikit sharing daripada uncle. Thank you uncle. Share pengalaman hidup uncle pasal kayu, pasal ni. Itu yang seronok bila saya datang ke rumah customer. Saya akan minta advice dekat dia. Boleh tak bagi advice apa macam saya, young generation apa semua ni. So Alhamdulillah uncle share everything is going well. Speaking tau tadi. Okay. So Alhamdulillah tinggal tinggal satu set saja, dark brown. Okay, so kalau korang berminat dengan dark brown, PM me, okay? Bye.